warri sadeessa warra khabiitha wasakha fokkotootaan isiniin jaa warra haqarra jiruufis hin tumsan nama dilii hojjetus hin dhoowwan isaan ka jiraataniif kursii isaanii salphattuu qofaaf jiraatanii maallaqii isaan baankiirraa qabu haa guutamu malee hawaasni waan keessa jiru isaan hin geenyan ni halaakamna wafiina saalihuun haara warri gaggaariin nu keessa jiraniin ni halaakamna jetteen qaala sallallahu alayhi wa alihi wa sallam na'am ni halaakamtanii namni ribaa nyaatu vampaayeriin isiniin jaa dhiiga namaa xuuxuu jiramoo kam kushaasha xurii wasakha nyaachuu jiramoo kam sunnaa hin jijjiiramneen isiniin jaa bakka wasakhaa hakki isaa oduu nyaatuu du'een isiniin jaa obboleeyyan keenya islaamaa. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وما قل وكفى خير مما كثر وألها وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين ثم أما بعد جالوان كيك إسلاما خطبان تين متدورين إسيدا odoo markabni hin liqimsamne duratti jedhe wanni isiin irratti deemtuusi waa afuri obboleeyyan kiyya ka islaamaa markaba tokko hammeenya dilii hojjechuun qabdu dilii hojjechuun khaatimaa namarraa balleessiti eeganaa obboleeyyan kiyya ka islaamaa mataa natuub yoom gama rabbii deebinaa ka jedhu irratti deemtii jechuun tanaafuu yeroo muraasa takkaaf gurra qaamaa dura gurra qalbiidhaanaa kannaan isiniin jaa markaba takka obboleeyyan kiyya ka islaamaa markaba tana namuutuu yaabbatee jira namni gaariinis namni hamaanis yaabbatee jira yoo markabni tun nagaya baate cufni ilma namaatu nagaya baa yoo markabni tun gharraqamte ammoo wali'iyaadhu billaa namuutuu waliini halaakamna markabni tun obboleeyyan kiyya ka islaamaa hawaasaan isiniin jaa hawaasa kana keessas namni jiru nama sadii warri duraa obboleeyyan kiyya ka islaamaa nama lubbuu isaatiif qaceelee ilma namaatiif qaceelchuudhaaf tattaaffii godhu rabbiin anaa fi isiniif muslima cufaatu warra kanarraa rabbiin waa godhu warri lammadaa ammoo warra maaseetaati warra cubbuu hojjetu warri sadeessa warra khabiitha wasakha fokkotootaan isiniin jaa warra haqarra jiruufis hin tumsan nama dilii hojjetus hin dhoowwan isaan ka jiraataniif kursii isaanii salphattuu qofaaf jiraatanii maallaqii isaan baankiirraa qabu haa guutamu malee hawaasni waan keessa jiru isaan hin geenyan isiniin jaa obboleeyyan kiyya ka islaamaa yoo musiibaan takka buute wali'iyaadhu billah allahan jalla jalaalu abalu nama gaariidha rabbi sodaata leeylii dhaabbata daawaa godhaa jechuudhaaf kanu dhiisu hin seenaan isiniin jaa jaalawwan kiyya ka islaamaa نشوفاتو والعياذ بالله ولماني غرقمنا تنقافتك أمانتية زينب بنت جاش رضي الله عنها والحديث متفق عليه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دخل عليها فزئا قياتك رسولك صلى الله عليه وآله وسلم أماتي زينب رضي الله عنها حال بارقاتين رفتاتين إسرتي ألسينني يقول صلى الله عليه وآله وسلم حال جاوني إرتي ألسينني لا إله إلا الله ويل للعرب حق أن قبر من الله مليه انجرو
waylun halakni tahada lil arab orma araba kanaf halakni tahada gaafa sanin keessatti rasuulli sallallahu alayhi wa alihi wa sallam araba jee wanni dhaweef bi abiihu wa ummi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam waan arabni dura itti amananiif malee ilma namaa cufaatiifuu halaakaatu jira arraan tanaan keessatti je futiha min radmi ya'juuja wa ma'juuj cufaan ya'juujii fi ya'juuj mithlu haadhihi fakkaataa kanaatiitu tubbanamee je fahallaqa ni hamarteeyse quba isaa al-ibhaam abbo guddoo fi wallatii taliihaa ta isitti aantu abbo guddoon tanaami jaalawwan kiyya ka islaamaa ta isitti aantu tana ni hamarteeyseen akkana godhe cufaan dhulqarnaynin radiyallahu anhu cufe san hammana takkaatu banamee je guyyaa sana hammana ka banamte amman tana hammamiin isin hin jaalawwan kiyya ka islaamaa hammanaatuutu banamee jannaani فقلت جت أمانتي رضي الله عنها يا رسول الله يا إرجما ربي أنا أهلك وفينا الصالحون نهلا كمنا وفينا الصالحون هارا ورق الجارين نكيس جرنين نهلا كمنا هي جتين قال صلى الله عليه وآله وسلم نعم إيه نهلا كمتني إذا كثر يروه الدمات الخبث والنفق قط يروه الدمات نهلا كمتني جي والعياذ بالله نسنينجا دنتا في صالحة تنسنجابر مصيبان بونان ولماني نؤتمالي نمتك ورد لاوا سنقفرتي كغبابتو إنسينان نسنينجا جالو وانكي كإسلاما نمني أني ربي تأمني جو جالو وانكي كإسلاما أبا فدي صداداف تلتتي أججو هم تراد أرغو هندي سوني سنينجا جالو وانكي كإسلاما lubbuute sandura lubbuuti yaafis sanin dhaamutana waan fokkotaa takko yoo agartan dhoowwaadhaan isinin jaa obboleeyyan kiyya islaamaa garuu gorsa hikma jaalalaan ifga qabuudhaan dhoowwuu qabdanii malee namni gaariin nu keessa jiraateef allahan jalla jalaalu kanu dhiisu hin seenaan isinin jaa obboleeyyan kiyya islaamaa talammadaa oowwa kanaan odoon isinittiin dheeresine dilii hojjechuun sababaa xiqqeenyaatii jaalowwan kiyya islaamaa ummata muslimaa yoo ammaan tana addunyaa keessatti ilaaltanii dhiigni keenya rakisha adurree takkaatu nurra qaaliidhaan isinin jaa sababni kun cufaatis sababaa diliitii jaalowwan kiyya islaamaa ibaadaa rabbii cufa keessatti talisa kashlaphee akka taanu tanu goote diliidha mee gaafii takkaan isin gaafadha lubbuu teessan dura tiyyaan gaafadha jaalowwan kiyya islaamaa akka ramadaana keessatti qur'aana qara'u jirru san akkasitti amman tana qur'aana qara'utti ni jirra anaa fi isinuu jaalowwan kiyya islaamaa nama rabbiin rahmata godheef malee kan qubaa'uu hin qabuun isinin jaa ramadaanni baanaan duruun maaseeta isatti ba'een isinin jaa nas'alullaha assalaamata wal aafiya sababaa diliin khaatimaa namaa itti baddiisan ammoo rabbiin khaatimaatii yaafitee sanuu nuuf haa tolchuun isinin jaa bar obboleeyyan kiyya dilii hojjechuun khaatimaa namaatiti namarraa balleessitii obboleeyyan kiyya islaamaa innawaa amma sadura waliin jenne xiqqeenyaata waliin jenne irra bareedaan taarika dubbisee keessa insha allahu ta'ala taarikaan ammaan tana isinii himu taarika kana hafiz ibnu rajabul hanbaliitu rahmatullahi alayhi rahmatan waasi'a kitaaba isaa alyaani ulmaati qabbanaawaa akka mi'aawaa akka bishaan qabbanaawaa achi keessatti ibseen isiniin jaa hadiisa 18ffaa hadiisni isaa san hadiisa bareedaadha gabaabsinee wal hadiisu fi sahih al-jaami وفي السلسلة من حديث معاذ بن جبل الأنصاري رضي الله عنه أن الحبيب النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمهوا وخالق الناس بخلق حسن حديثة يرو إبسو تاريخ غربات وكوت في دي جالو وانكي كإسلاما غربان سم مكان إسا مال جامع سيطن أبو محمد حبيب جامع إني كن ركوبة أما إرهدون نممني مسلمة اتمو كرمي سنيني مكرمين سنينجا والعياذ بالله إني كوني ربا داني دلدلا جالو وانكي كإسلاما ربا دان نما دلدلو ولتك أبتي جالو وانكي كإسلاما هوري إساكنا غافكان odoo deemu jiruutiti jolleetiti qoo kubbaa tabartu takka irra dhufe obboleeyyan kiyya yeroo kana jolleen tun maal jaaniin ni beeytanii jaa'a aakilu ribaa jaaniin gurbaan ribaa nyaatu dhufee jiraa jaaniin mee eenyuutuutu itti hime obboleeyyan kiyya ka islaama akka waliin jenne san jalatti yoo dilii hojjanne
Allahan jalla jalaalu gabanaa teenya alatti baasaan isinin jaa keessaa'uu akka nama muslimaatitti Allahan jalla jalaalu nu agaraa janneetitti amannamoo kam yoo nun agaruu jenne wal iyaadu billaa kafarree jirraan isinin jaa obboleeyyan kiyya ka islaamaa odoo ammoo inni nu agaruu dilirratti yoo jeena taane wallaahi alladhii laa ilaaha gayru ajaa nuti keessa jirru san hawaasa cufarrattuu waan nuti keessa jirru san dhageenya Allahan jalla jalaalu ya'lamu sirra wa akhfa iccitii fi waan iccitii gadii bar jabduu obboleeyyan kiyya ta'atuu hin beekne san qabeeku hawaasni ammoo fooleedhaani nu beekaa yoo nama gaarii taate warabbil kaaba gaarummaa ta'e ammistanyaa miti addunyaan guutuun akkasi beeytu si godha hamtuu yoo taates wal iyaadu billaa akkasi naguyuma mudawwara uffatee masgiida daddeebi'a malee yayyii mudawwaraatii sinjaan hijaaba naguyuma fudhatte malee haadhihi fadluuk manaaxiidhaa jaaniiti nu arrabsaniin isinin jaa eenyuutu ijoollee tana itti hime ajallakumullah jaa'a aakilu riba yeroo kana booyaatiti gara mana isaa deeme ilaahi afshayta sirrii ila sibyaan iccitiitiyya ijoollee xixiqqootti yaa rabbi na baasta hanga isaan biratti naqaanyeesitu kan amma hin eegu horiitiyya arraawulii an hidhamaadha horiitiyya tanaaniif if bitee hidharraa if bilisoomsaa jeeti maallaqa isaa cufaatuu jaalawwan kiyya ka islaamaa sadaqaa kannate eegana tawbaa deebi'e akka waliin jenne sharxii saniin ibaadaa as fudhate yeroo xiqqoo booda obboleeyyan kiyya ka islaamaa ammas rabbiin jalla jalaalu rabbii fadheetiti isaan ijoollee sanirra dabaree yeroo kana ammaan tana maal ja'anii isa moggaasan ni beeytanii gurbaan rabbi akkaan gabbaru san dhufee jiraa ja'aniititi kubbaa dhaabaniifin isinin jaa obboleeyyan kiyya yoo tawbaa dhugaa san deebite wallaahi alladhii laa ilaaha gayru anarraa qabadhuun sin jaabar qarriinfooteetin saahiboonni kee warri duraan dilirratti wajji gammaddee akkasitti dhadheerattan san cufaatu ija keessa silaalullee ni sotaatanii maaliif tawbaa dhugaa deebite ga shumburroo masgiidaa guyyaa taate ni qaanfataa akka duraanitti si wajji dubbii mannaa guu hin danda'uun isinin jaa jaalawwan kee islaamaa dilii hojjechuun xiqqeenyaan isinin jaa tawbaan ammoo fi dunyaa wa fil aakhira milkiidha anaa fi isinii fi muslima cufaatu addunyaa fi aakiratti rabbi nu waa milkeessu dilii hojjechuun khaatimaa namaa balleessitii hin jenne tasadaffaa gurbaa tokko taarika bareedaa nama ajaa'ibu tokkoon isinii himaan isinin jaa amaanaadhaaf akka wal barsiisnes bakkaan taarika kana irraa dhagaye isiniif himu sheekaan akkaan jaaladhu sheeka warra masriiti fadiilati sheekh wa doktor abu ahmad muhammad hassan hafidhahullah waraa odoo darsii siiraa qaraasisu jiruutiti siiraa rasuulaa jechuu sallallahu alaihi wa alihi wasallam gurbaan tokko darsii keessaa ka'eetiti yaa sheeka abbaan kiyya ni du'eeti abbaa kiyya kanaaf du'aa'ii godhaa jeen sheekninis obboleeyyan kiyya ka islaamaa an du'aa'iin godhaati warra taa'ee darsii qaruun isin aamiin ja'a jeen yeroo kana abbaa kee ka du'e kana rabbiin rahmataa godhuuf warri gaadarasoonni aamiin qabrii isaa caffee jannataa haa godhuuf galmee isaa illiyyiinitti haa galmeessuuf kitaaba isaa warra mirgaan fudhatu haa godhu akkana jee himeef gurbaan obboleeyyan kiyya ka islaamaa amma sheekatti dhiyaatee maal jeenni beetanii yaa sheeka keenya abbaan kiyya akkaataa itti du'een siifi maa je'eeti himuu eegaleef obboleeyyan kiyya ka islaamaa abbaan isaa akkaataan itti du'e odoo taa'eetiti maatii isaa waliin nyaata nyaachuu jiruuti jaalawwan kiyya ka islaamaa haqqi isaan itti dhufte yeroo haqqi isaan tun itti dhuftu irraa bahuu didde deemee sagaraa seene warra horii qabu bara sagaraa ammaan tanaa ni beenaami tobobboosan obboleeyyan kiyya yeroo inni haqqisuu fadhu haqqi isaan keessaa bahuu didde hogguma takka iyye mataa isaatiin bobboosan keessatti kufee maatiin isaa maaliif iyyaa ja'anii yeroo dhufan lubbuun isaa keessaa baate haala akkamitti haala mataan isaa bobboosan keessa jirtuuni keessaa baatee jaalawwan kiyya ka islaamaa abbaan kiyya du'a sagaraa keessatti du'ee abbaan kiyya salaatuu hin turree yaa sheeka yeroo je'uuni yaa ilma kiyya salaata namni lakkise khatarri jeen dubbii hamtuu jabduu keessa jira garuu abbaan kee salaata dhiiseef du'a akkanaa waa hin duuti ummaa ta'e gaafadhu hojiin abbaa keetii maali je'ii gaafadhu jeen obboleeyyan kiyya ka islaamaa nas'alullaha as-salaamata wal aafiya yeroo ayyoo isaa bira dhaqee gaafatu maal jetteen beeytanii abbaan kee nama ribaadhaan daldaluu jetteen jaalawwan kiyya ka islaamaa namni ribaa nyaatu vaampaayariin isinin jaa dhiiga namaa xuuxu jira moo kam
qushasha xurii wasaqasan nyaachuu jira moo kam sunnaa hin jijjiiramneen isinin jaa bakka wasaqaasan hakkisaa isaa oduu nyaatuu du'een isinin jaa obboleeyyan kee islaamaa abadan dilirratti amman tana izoo maganyati ni beeyta mana villaa keessa galaabar jolle dirree dawaatimi jimaan inni qabu bar urata qarshi kumaati akkana naanaa jaan mayyin tanaan isinin jaa narraa qabadhuu jaalowwan kiyya ka islaamaa dilii tanarraa rabbiin nu haa baraaru ribaa namni nyaatu vaampaayarri horii namaa nyaattee zulmii hojjetu jiraa bar qarshi kum takkasii kanneeti bar kum lama godhii kabali jaamu kam adiyyatul muslimiin خاتمة نما بالليزتين جنة ونوتين سجرانيا تجرا قبل ينكي إسلاما رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كما في الحديث الذي رواه الإمام أحمد في مسنده والدارقطني في سننه والبزار في مسنده والطبراني في الأوسط وصححه علامة الألباني في صحيح الجامع وفي صحيح الترغيب وفي المشكاة المصابيح وفي السلسلة رحم الله الجميع رحمة واسعة من حديث عبد الله بن حنظلة رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم درهم ربا يأكله الرجل أشد من 36 زانية جي اور قربان تكو odoo dirhama tokko bar ribaa haala taateen yoo nyaate gumnaa dhalaa gumnaa 36 isa kanaatu gama Allahatti gama diliitin isa kanaatu irratti hamaadhaan isinin jaa dhalaa 36 ta gumnaa dalaydu wal iyaadu billah sanirra odoo beeytuu dirhama tokko yoo fudhatte atiitutu mujrimaan isinin jaa jaalowwan kee islaamaa tan mataa natuuf jettiimi dhaysuu qabnaan isinin jaa bar jaalowwan kee islaamaa dili amantana easy odo mana keessa himbaaneeti bar jaalowwan kee islaamaa mobaayilii jiraami akka waliin janne arradura tikeeta jannataati fi tikeeta ibiddaati lameen keessa harka kee jirti maal feetaati maal feeta odo akkasi filima baalagee ilaaluu kadu'eetu jira jaalowwan kee islaamaa maaseenni heddummaatee wanni fokkottuunis jaalowwan kee idhaa kathura alkhabath kajee rasuulli rabbii sallallahu alaihi wa alihi wasallam zinaadhaan isinin jaabar jaalowwan kee islaamaa waan dhukkuba nuti takkaa dhageenyee hin beene akaakooleen keenya san cufa rabbiin nutti buusee wal iyaadu billah dhukkuba ersii eenyuutuutu beeka obboleeyyan kee islaamaa Itoophiyaan darajaa meeqarra akka jirtu ni beeytanii anaatu tuutu isniima according to World Health Organization kuda sadaffarra jirraan isinin jaa kuda sadaffarra dirree dawaan nambar waahid taate biyya jaalalaa tajannuun jaalowwan kee islaamaa iyyu jirti bar eenyu haadir matuuf namuu itti galagale namni keessa jiraate cufaatu dheesee keessaa bu'u jira biyya maasee taate jedhee obboleeyyan kee islaamaa namni Itoophiyaa keessatti sababaa eersindu nammeeqa ni beeytanii jaalowwan kee islaamaa amatatti nam kum 20 du'a walii galtee nam kum 700 fi kum 10 irraa ol nama eersin qabuutu keessa jira daataa Itoophiyaan hin baasne yoonin isinin jeeyo nu cufaatu mana keessaa maal qabnu jiishan qabnu jiishi maal beeksisa godhu jira gumnummaa wal iyaadu billah tana je'eeti tijjisatu israahaatiin diisha keessatti waan nama gaddisiisu qanaata islaamaatirre ija kiyya dura qalbiitii yaatuun na booye gaaf tokko maal garsiisu jirti ni beeytanii Tom and Jerry garsiisu jirti qanaata bar islaama bar daawaa fatwaa tokkootu Tom and Jerry garsiisu Tom and Jerry maal qabdi jechuu maltanii bar gariin keessanuu kokkofalu jiraami hay maali boo Tom and Jerry nama kofalchiisti laa wa rabbil kaaba Tom and Jerry nama kofalchiistu waan achi duuba jiru waan hillaallee fi bar jaalowwan kiyya ka islaama adurree fi hantuuta yoo dhalaan adurreen biraa dhufte adurree akka isiisan hin jaalattu bar jaalowwan kiyya ka islaama ka jaalattu hantuuta xiqqoosanii maal jechuudha akkanni mee maal jechuu wal fakkaattii wal barbaaddii san beena malee tana maal jechuu waan meeqa dhiiraa fi dhiira dhalaa fi dhalaa dhiirummaan tiraas jarran ja'aniitu allachuuti fi baayisexuwaalii jira allachuuti tana cufa beeysanuu godhu jirti jechuu mee qanaatni islaamaa faa hin qaanfannu waan biraata diina irraa baratan meeqaa jira sammaanuuf hin garsiisne ijoollee teenya yaa abbootii kiyya isinoo ijoollee teessan cal jettaniituma diisharra keessanii fi biraa deemtanii yoo dhungatan achirratti bar wal dhungatan yeroo wal dhungatan libbiisanii tuutuutu asbaha bar maal jechuudha akkanni obboleeyyan kiyya ka islaamaa akka rasuulli keenya jee sallallahu alaihi wa alihi wasallam wal hadithu muttafaqun alayhi min hadithi abdillahi ibn umara radiyallahu anhuma qaal سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته
cufni keessanuu itti gaafatamoodha waan tiksitanirraa ni gaafatamtanii nuun jee rabbi bira jalla jalaalu rabbii guyyaa dheeni maal jechuuf deemnan dalagaanin heewasame jechuuf deemnaani yoom gama rabbii deebinaa tajettu san jilsatul istiraahaa booda wajji deebina anis kanin dubbadhesis warra dhaggeeffate warratti dalagatu rabbi nu haa godhu nu cufaatiifuu rabbii yaadaa muraada keenya rabbi nu haa guutu haajaa teenya tafacaate cufaatu rabbii walitti nu haa qabu obboleeyyan keenya biyya suudii keessatti warra daramaa jiru rabbiin isaaniif haa dirmatu rabbiin mana hidhaatirraa baasee biyya isaanitti haa deebisuun rabbiin mana hidhaarraa isaan baasee biyya isaanitti isaan haa deebisu hidhaa nama jiru cufaatu rabbiin hidhaarraa baasee rabbi nu haa gammachisu nu cufaatiifuu rabbii yaadaa muraada keenya nu haa guutu khaatimaa teenya rabbi nu haa tolchu jecha maayyii keenya laa ilaaha illallah muhammadur rasuulullah rabbi nu haa godhu warra diina islaamaatiin dhaabbatu rabbi nu haa godhu warra diina islaamaatiin taa'u rabbi nu haa godhu warra diina islaamaatiin cisu rabbi nu haa godhu tuubuu ilallaahi wastaghfiruu الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله النبي الأمين بعثه الله بالهدى واليقين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى إخوانه الأنبياء والمرسلين وآل كل وصحب كل أجمعين وأحسن الله ختامي وختامكم وختام المسلمين وأشر الجميع تحت لواء سيد المرسلين أما بعد أيها المسلمون عباد الله فاتقوا الله حق تقاته وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون obboleeyyan kiyya ka islaamaa eegaa akkanattis warri fachisne maayirratti ammoo wal gammachiisuun keenya waan hin oolamnen isinin jaa mataa natuub yoon gama rabbii deebinaa obboleeyyan kiyya ka islaamaa nu cufaatuu gama rabbii keenya deebi'uu hin qabnu obboleeyyan kiyya gama rabbii keenya deebi'uu qabnaan isinin jaa ammas asitti waan bareedduu takka kaniin nuun joo mal seetan ni beetanii yeroo gama rabbii subhaanahu wa ta'aalaa deebinu rabbiin keenya jalla jalaalu rabbii heddummina istighfaara keenya hillaaluun isinin jaa qulqullummaa istighfaara keenyaa laala malee quantity miti quality dha dubbiin jaalowwan kiyya islaamaa hamma ati tawbaa teenya hamma qulqulleessinetti karaa isaa kanarratti sabaata argannaa istiqaamaa argachaatitti deemnaan isiniin jaalowwan kiyya islaamaa taarika gurbaa bareedaa takkaatiin saniinin nurraa goolaba yoon isinii dheeressellee ofii naa godhaan isinin jaa gurbaan kun jaalowwan kiyya islaamaa munaafiqa tureen isiniin jaa wal iyaadu billah رسولك صلى الله عليه وآله وسلم ركو عجائبات غرسيسو تري غرو رب جل جلال ربي رحيم الرحمن مي جل جلاله غما غربا كنا توبا ديبي ايدي غما إسا ديبي سين غربان كن يا ربي كيا نا أرى رمي جين ايغنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لك ايدي يا ارغما ربي الله هانيس جل جلاله نا أرى رمي جيتين جرا نكيبل جيتين جرا إسني صلى الله عليه وآله وسلم أكنا كيبل تنين فدا غافدرا إلى تان إسني تتأمتي أمان تنا أمو واهلا كيسان تيدتين أرم كفارا كنا سوالين دولو فدا جين جالو وانكيا كإسلاما رسول كينيا صلى الله عليه وآله وسلم غرانا ما لا فامي بأبي هو وأمي صلى الله عليه وآله وسلم أوفيسي قدئتين جراجين يروكنا جالو وانكيا كإسلاما قربان كن ربي داف جل جلال ربي بالما سيني يا ربي كيا ايغا اتيس نقيبلت ارغمان كيتيس نقيبلي جراتي وانتكان سيكرتا جين ان كرا كيتيرتي شهيدته ملي دوهم فدو جين ايغا شهيده غوتي نا اجستس ريف كيا اكا اگرن هنگوديني جين اوبليين كيا كاسلاما دعاي بريدو كنا اگرتني ريف كيا اكا هنا اگر ري غودي جين ulama intenya akkanu himanitti rahmatullahi alayhim rahmatan wasiya gafalo la yamamati jalowwan kiyya ka islama jihadatti seene gurbaan kun kafirtoota meeka eega ajjeese booda isa ajjeesani yaro lolli dhumte booda sahaban alayhim min allahi ridwan gurbaa kana reefka isa barbaadu seenan dura nama jiru keessa laalanin nama jiru keessa yaro laalan hinjiru obboleeyyan kiyya haya mee warra du'e keessa barbaada jaanin يرو ورد إكيساس برد بادن ريفك إسا هنجرتون سننجا الله أكبر هدومنا توباتي تي متي سننجنة كل لنا توباتي قربانكم مكان إسا مخشي بن حمير جانين رضي الله عنه وأرضاه منافقة رلال لنقد جالو وانكي كإسلاما أرانتنا أمو منبر رسول الرد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم
مكا إسا دبني يا توبة دقاسا ديبني والله الذي لا إله غيره يا أبلي زكية إسلاما يا أبلي تيتية إسلاما مكا بريدان الدنيا في آخرته غمدان سننجا غم ربي كينيا جالوان كيا هادي بنون سننجا يونين دقا كنا من الله الرأي يو دو غوري أمين نفسيتي ياتي في شيطان الرأي كرا بريدا كان إسي يادا چيسي آني تيو جچو دبرا الله آنين تكفما إسني دلدلة كرا جنة أنا إبد جهنم كيسا ندر برا والإياذ بالله الله آنين تكفما أنيس كانين دبر إسني ورد أجيبته ورد لك ربنا وعود نشوفاتي في ربي يا دام روادك يا ربنا وعود اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين واحمي الإسلام في كل مكان يا رب العالمين اللهم بك نستنصر فانصرنا وإليك نلجأ فلا تردنا خائبين اللهم كن لعبادك المستضعفين المسلمين في كل مكان اللهم أيدهم بتأييدك اللهم كن لهم عونا ونصيرا اللهم ادفع الظالمين بالظالمين ونجنا من بينهم سالمين اللهم سلط الظالمين على الظالمين ونجنا من بينهم آمنين اللهم شتت شملهم اللهم فرق جمعهم اللهم أغلل عددهم اللهم فل هدهم اللهم اجعل الدائرة عليهم اللهم أرسل العذاب إليهم اللهم مزقهم كل ممزق مزقته لأعدائك يا رب العالمين اللهم انزع ملكهم لا ترفع لهم راية ولا تحقق لهم غاية واجعلهم لمن خلفهم آية يا قوي يا عزيز يا ذو القوة المتين يا رب العالمين اللهم انصرنا على من أعدانا اللهم انصرنا على من ظلمنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا اللهم نفس هم المهمومين اللهم فرج كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا أجمعين وفك أسر المأسورين ووسع على عبادك المقلين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع المرسلين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله